ondel-ondelnya kali ini kayak jeruk guys, warna oranye. Kita namain ondel-ondel jeruk ya guys. Haha, ondel-ondel jeruk. Oranye ondel-ondel. Berarti ondel-ondel jeruk guys. Tapi pelit lagi nih guys, nggak mau joget. Kenapa sih? Minta disawer ya? Wah, tadi burem guys. Sekarang giliran ondel-ondelnya udah jauh, baru cerah. Salah tangkap. Mau ngejar males. Sehari mereka lewat bisa sampai 4 kali. Paling minimal 1 kali. Jadi kalau suruh ngejar ya capek deh. Dulu ya guys, kembali lagi besok pasti ada yang lewat lagi guys. Dulu ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Titi Susi Diary dan lain-lain. Bye bye guys, bye bye. Jumpa lagi guys, si Ijo datang lagi. Si Ijo yang gak mau joget datang lagi guys. Ondel-ondel cantik tapi gak mau joget guys. Tumben nih joget, baru diomong. Joget dong guys. Ayo joget. Wah, ini kayaknya habis makan udah kenyang nih, makanya mau joget nih. Ayo dong, joget dong. Joget dong, Jo. Ya, kabur lagi guys. Ya, nggak mau joget lagi, cuma sebentar doang jogetnya guys. Ini adalah Aziz Immortal guys. Udah dulu ya guys. Jumpa lagi bersama Bang Deddy. Bye bye guys. Ini adalah saudara-saudara aku. Bye bye guys.